Please come to the third tatami. Rade Kosanovic and Ferro Stari. Please come to the third tatami. Rade Kosanovic, Gresibaha, Croatia, and Ferro Stari, BJJ, Slovakia. Plus 100 kilogram white belt to the first tatami. Marko Musikic, Serbia, Team Serbia. To istimaj. Istimaj ga, tako je, to. Samo ga dobro istimaj, gore glava. Otkini mu to. Istimaj ga, skini mu tu ruku, to. Skini mu, cimni ti rameno. Skini mu tu ruku, Miloše. Skini mu ruku tu. Pazi svi, pazi bacaj. Uhvati. Otkini mu te ruke, obe ruke mu otkini.